Hines. Yn ôl at Owen. Owen yn y cwrt Cosby. At y llinell gwsg yn tynnu'r bel yn ôl! Ac ar ôl hanner munud, mae'r tîm cartre wedi mynd ar y blaen. Y capten Jack Thorne yn rhwydo. Gwaith da gan John Owen. Rhif 10 Aber yn tynnu'r bel yn ôl. A Jack Thorne yn gwneud dim camgymeriad. Cornish yn croesi, Cadwaladr! A Nathaniel Osborn, y golwr ifanc 15 oed, yn gwneud yr arbediad. Harry Owen yn methu'r bel. Josh Dow wedi hon! Yn codi'r bel dros Dave Jones! A mae'r ymwelwyr wedi taro nôl. Camgymeriad erchyll gan Harry Owen. Y bas yn llithro dan I droed o. A Josh Dawood oedd y cyntaf ymateb. Crydd mewn safle ddawol i'r tîm cartra. Kirkman! Yn curo'r wal. Ond y postyn yn sicrhau bod y sgôr yn aros yn 1-1. Ben Woolen. Pawb dal ymlaen. I Aberystwyth. Y peniad I lwybr Harry Owen. Bradford rwan yn croesi. Steph Davies yn cael ei ben ati. Oedd hi dal ddim yn glir. Harry Owen gafodd y cyfle cynta. Nathaniel Osborn allan yn sydyn I rwystro'r ergyd. Pan ddath y bel nôl I mewn, nath I greu bob mat o ddryswch. Cic hir lawr y cae, tuag at Steph Davies. Davies dal yn ei holi, ac o amgylch y golwr! A dydi ddim yn gicio'r smotyn. Yn hytrach, mae'n gardyn melyn I Steph Davies am dwyllo. Fe nath o gyrraedd y bel gynta, cyn Nathaniel Osborn, ond ar I bwysau hun. Ath ymysodwr Aber i'r llawr. Kostrowmin yn crymanu'r bel tuag at y postyn pella! A'r peniad yn syth at Dave Jones. Tim Georgievski gafodd I ben ati. Oedd hwnna'n gyfla da. Be'n cael ei chodi mlaen I lwybr Luca Hogan. Hogan ar draws! A fi oedd bron I Steph Davies cael ei droed ati ar y postyn agosa. Gonol y tîm cartre. Fi ffennio allan o bell a Kirkman. Kirkman o bell! A Nathaniel Osborn, y golwr 15 oed, yn cael blaen I fysedd at y bel. Un cyfle ola i'r tîm cartre. Un cyfle ola I osgoi cicio'r smotyn! A mae Steph Davies wedi canfod yr hwyd. A reit ar y diwedd, mae Aberystwyth wedi torri calonna Pontardawe. Ac ar ôl sgorio yn y funud gynta un, mae Aber wedi gwneud yr un fath yn y funud ola un. Steph, ddylech chi gadlu'n hwyr, ond ysdi popio fyny efo'r gol, holl bwysig gyda chi trwy'r o'n nesaf. Hapus fyna? Ie, netto'n hapus, ond brach yn siomedig, siwt wnaethon ni'n chwarae. Ti'n meddwl, chwarae deg I Pontardawe, ni'n meddwl nhw oedd y tîm gorau heddi, so fi'n credu bod ni wedi cael get out of jail card fyna. Ond neis mynd trwyddo i'r rownd nesaf, hapus gael y gol, a nawr symud mlaen I nos fawrth nawr gêm enfawr yn Cynarfon. Ni'n teimlo'n really anffodus. O'n i wedi dod mae heddi gyda game plan. O'n i'n gwybod, o'n i'n mynd I cadw fel ni'n hoffi chwarae. O'n i'n gwybod sut maen nhw yn mynd I chwarae. Fe'n galed yn yr cyntaf gyda'r gwynt. A hefyd colli gol mor ar ôl 30 eiliad. Ond wnaethon ni dangos gymeriad da I dod nôl mewn i'r gêm wedyn. Ond ni'n gutted, really. Tough way to lose a game of football. Real kick in the teeth. Just key moment switched off late on in the game. I'll have to see the free kick back. The boys reckon it weren't a foul, but hey, that's football. But really proud of the effort the boys put in. You get nothing for the effort, but overall, so proud of the lads. And their staff have mentioned it should have gone to penalties minimum, but that's football. And it's cost us in the end that lapse of concentration for a split second. It killed us first 30 seconds. We switched off in the last 30 seconds, and ultimately it's decided the game. I made some changes, probably too many if I'm honest with you. We give a sloppy goal away.
We lost our way for a bit and changed it up second half, put a few different players on. Could have had a couple of penalties in the game ourselves. We got the win at the end. It's a hard afternoon. I wanted it to bed in more squad players because we have limited contact time, because obviously logistics where we are. We go again on Tuesday. I said to them in there, we haven't found consistency this year. We've gone higher than lows. If that's the low to go into Tuesday night's games, I'll take it. But like I said to them, I'll take the blame for changing one or two players, but then they've got to put themselves in the frame to be selected next week.